Ibihe byiza mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi kandi mwebwe mudutega amatwi, mwebwe mutwitaho, mwebwe mukunda ibyo tubagezaho umunsi ku munsi. Reka tubashimire kandi tunabahe n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi rero turabagezaho iki? Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turabagezaho ubwicanyi amadini yagiye akora mu bihe bitandukanye no mu binyejana bitandukanye. Uwo muri kumwe nawe ndi MC Theo, iyi ni Iyarure TV. Ikiganiro cy'uyu munsi ngira ngo ndashaka kugutera amatsiko. Ese wigeze wibaza ko mu mateka y'isi hari abantu babarirwa muri za miliyoni bapfuye bazira ibyo bemera? Ese wigeze wibaza mu mateka y'isi ko hari abantu babarirwa muri za miliyoni bapfuye bazira ibyo bemera? Ese koko amadini yigisha urukundo n'amahoro ashobora guteza ubwicanyi? Iki ni ikibazo nkubaza kandi nanjye nibaza. Nimba amadini yigisha urukundo, akigisha amahoro, akigisha imbabazi, ashobora guteza ubwicanyi? Cyangwa se hari abantu bayagoreka bagakoresha izina ry'Imana mu nyungu zabo bwite? Birashoboka ko hari abantu bayitwikira, bakayitwaza, hanyuma bakayakoresha mu izina ry'Imana ariko bagamije inyungu zabo bwite. Uyu munsi kuri Iyarure TV tugiye kurebera hamwe amateka atavugwa kenshi, aho imyizerere yahindutse intwaro. Ese imibare ivugwa ni ukuri? Ese koko abishwe bazira ukwemera bagera kuri miliyoni 50? Reka twinjire mu kuri. Ndi MC Theo, uri kuri Iyarure TV. Mu by'ukuri amadini menshi ku isi yigisha urukundo, imbabazi n'amahoro, ariko amateka atwereka ko hari igihe ayo madini yakoreshejwe mu buryo butandukanye n'inyigisho zayo. Amateka atwereka ko hari igihe ayo madini yakoreshejwe mu buryo butandukanye n'inyigisho yigisha. Uyu munsi ntitugiye gushinja idini runaka, ahubwo turareba uko abantu bakoresha nabi idini. Bya bindi twavuze haruguru, aho abantu bashobora kwitwikira idini ariko bagamije inyungu zabo bwite, bakagera no mu gihe bambura abantu ubuzima. Reka turebe zimwe mu ngero twakwifashisha zikomeye zabaye mu mateka y'isi. Icya mbere, hari intambara za Kurwazade zabaye hagati y'ikinyejana cya 11 n'icya 13. Abantu barenga miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 3 bahasize ubuzima. Murumva yuko izi ntambara z'amadini zahitanye abantu batari bakeya. Aha ni mu kinyejana cya 11 n'icya 13.
abarenga miliyoni imwe kugeza kuri miliyoni 3 bahasize ubuzima. Iryo ni idini turimo tuvuga. Intambara z'amadini mu Burayi zabaye mu kinyejana cya 16 n'icya 17, zirimo intambara y'imyaka 30 yahitanye miliyoni 4 kugeza kuri miliyoni 8. Murumva yuko abantu babarirwa muri za miliyoni mu by'ukuri ni abantu batari bakeya cyane. Ni ibintu biteye isoni n'agahinda, aho abantu bambara imyenda yera, abantu bavuga Imana, bahitana imbaga y'abantu ingana gutya. Mu gihe habayeho kugabana Ubuhinde na Pakistani mu cya 947, abantu bagera kuri miliyoni 1 barishwe bazira amacakubiri y'imyizerere. Mu gihe Ubuhinde bagabanaga Ubuhinde bugacikamo kabiri, Pakistani ikajya mu gice kimwe n'Ubuhinde bugasigara ari ikindi gice. Ubwo hari mu 1947, abantu bagera kuri miliyoni 1 bishwe bazira amacakubiri y'imyizerere. Spanish Inquisition, abantu ibihumbi bishwe bazira ibyo bakekwagaho ku myizerere yabo. Spanish Inquisition, abantu ibihumbi bishwe bazira ibyo bakekwagaho mu myizerere yabo. Hari igihe abantu bakekwaga ko bizera indi myizerere, abo bantu bagombaga kwicwa. Ariko si buri gihe idini riba ari ryo nyirabayazana. Kenshi haba harimo politiki, ubutegetsi n'inyungu z'abantu. Ntabwo ari buri gihe rwose wenda idini rishobora kuba nyirabayazana. Akenshi kiba kibyihishe inyuma inyungu za politike, ubutegetsi n'inyungu z'abantu ku giti cyabo. Bamwe bavuga ko abishwe bazira imyizerere bagera kuri miliyoni 50. Ariko se ibi ni ukuri? Abashakashatsi benshi bavuga ko iyi mibare ikabya cyane. Igereranya ryizewe rigaragaza ko abishwe bashobora kuba hagati ya miliyoni 10 na 20, kandi nabyo si bose bazize idini gusa. Urumva yuko ibi byegeranyo byose byo mu bihe bitandukanye, mu binyejana bitandukanye, abantu uteranije iyo mibare y'abishwe bose ngo bari hagati ya miliyoni 10 ndetse na 20. Urumva yuko iki gitigiri cy'abantu mu by'ukuri ntabwo ari gikeya cyazize imyizerere cyangwa se cyazize politiki yivanze n'idini. Ibi bitwigisha iki? Idini si ribi. Mu by'ukuri bayoboke b'amadini, ntimwumve ko twayavuzeho ahari yenda twayatunze agatoki. Idini ntabwo ari ribi, ariko umutima w'umuntu ushobora kurigoreka. Donc inyungu umuntu